Yes, umurebe witu wankore media nakutanjira kandi nakwakira nkaburije izina nira kandi beyazene ZDJ. Kandi of course wanda none mangu bineche na leta edechera kushemeze edechera kwejeshe ninge kira kutambira turo kwejesa tukakushomesa tukakushemeza tukakora ruchimwe cyo kwenda kumanya. Erizo nkaburijo natamburaho nazo mfirudi kandi natambura na mutayi wanje nyuma ya kamera DM soga nkaburijo. Twaka ground umchari kibakweta mwizi. Yeah. Tugiye mu cyare cya mwizi katwayashanga yo mushubuzo mwe wa mani munonga na electronics nesingo zineze rwo mu town nyonkante kateka electronics nkizi no basa kuzikora mu town honga but ndunda tumanye no basa kuchikorota kandi ukaciyamo kikakuyamba no basa kuchikorota omwanya gono no basa kusettinga yuta business yawe kandi kabasa successful ya take yongere yo munonga iwe cyo rakore banzo subscribing kandi making sure wa sharing link na mutayi wawe yare oteyendeza utabibeyendeza kwendeza na nchigashira twena mujoro buntu abantu batuhe bindi so generate tagire hare Mr. Twakushemererwa ari nkore media yes ninye nakira katwashemererwa kushanga mayibare no kuza amazina gawe amazina tuzakongera wayiraka kudata okay amazina mbanyeta Mugisha Amon kandi abinji niyo kugira kumanya ngashi wahita ngoko mutawoni nibamanya Amon Mwizi so kuno niho bakweta Mwizi direct so nashemererwa kushanga Mr. Amon okay Amoni ntwenda orabirema ombufunze akantu kake takagira business age Amoni we life ye kurugombo to kuja gukora kwe mbwe in simple terms tweta bible kukora tutakakira ha business ntwenda tubanza tumanye umuntu umuntu gamba nawe nibo actually amazina koko naragambire nyowe ni Banzara Kabuyanda kandi sinje Banzara Kabuyanda kandi okukora ninkorera mwizi okurugombo tonanye ari ibintu byo gukora umwana umwe urukwetenga ningashi urukwenda so ibinka kora ndukunda ibintu bya electronics byo kureba nkaza screen zinkezo umwe tukatoroka tuzakora nko bibanda naki so iki kintu ngakora ndi kucyenda munonga tunizire nakora nateka kugira ngo nize kitandike so ntunabe ni kitandikira na kitakejara kuchitandika Amoni ashomire of course koma rurengo ati okusoma itwe nkababe mbargo mu maka gatabonire katshomera arishomero bakambariye takabugu primary school yo Kabuyanda kashomera yo nankani P7 yanje naragabona haza sio secondary sio runini Kabuyanda nashomera yose ni abantu katuo mumwe naragayo nija naza side za Kajawa ariyo bakweta Rwamurunga secondary school OGs ukakachitera yose ya 4 chitera mpaka senior then senior 5 6 nija naza ho jinjokwe nakireyo jinja nashoma nayo na teraje nija naza ho umunasing nazo ko munasi andi wantera ke bakwita wazo munasi dala naza yo kwi ubu munuguza n'ibikato naza yo kwi nashomerayo niza nashomayo certificate yanje nagumiza munayongeramo kunabire ndiyo niza kuza aha diploma sente zije zagira ki kwatama so cyandetera kubanza nawe birakisinga mu kace nazaho okokwe nayikozesa natandika yo clinic yanje nangwa nafuna sente hati nizire byagenda mu nkora tubyaho genda ki mbona bintu tumwene umuntu wano wenda sente kandi urukwenda kugira ngo beje to customer mbona bintu nizo muri electronics so ataho waruga achinte cyo washomire baza mu kiwabe no kunda ku rugombo so
ekintu kiba kweta talent. In fact ejo nayo ni talent rero kintu cyo kuba n'ukunda ekikwereka aho gumungusha ukano guruka umuntu ayijana afashe rero utere kikatu cyo moto agokota kuchikunda nacho kandi nchikunda unkati kirara kukirikunde unkore kinabire ninyenda actually nachecho nacho ni nchisinira mukama kubanga nkakora musende sente zinakozire zija zandetera naza omureke kintu kubanga na neki cyonka toka kitandi kutine capital so ati kunafunire capital kuga kuriya niza natandika heji nagira kintu kinyine hati ekichi narakija very good kiza cyabonera munonga kiza kandi kiriya ikinabiri ngo mbuto hati kiza cyabonera munonga. So iwe nindara ifu yawe kuntereza production ninde wo okakikano yekozesa tukwere kukugumuka ningo hino ayiwa abandizo wakora inahina abandizo nakora bakanga mpe mitwari 10 nisha nazi balancing nagumane saving nafunanka 1.5 iza natandika inanka nirwa riri yanje ati nisha narukora ni hamusente nyinji nka 4 point something ati natandikiraho mporambo. Okay nindani kija kigumira umuntu ati wanja ngo ukono saving ninyenda kumanya rwagataho utakatandikire business yawe like utakatandikire clinic yawe birwari omusharo gugu wabonerewe zo kusavinga gukani gwingana guta nkani abantu bakutandika kene bafuna kace nkani nkore mutwari 10 kono kwari 10 mutwari 10 wamarubi so ati mutwari 10 nkani mara almost komaka gumune kicweka na savinga je no mana herumya ntari mubara wesogundi buke bwamanya wiza umuntu wamutambera yapayo nk'ecyeta yakokati so kampara singambubika pura umagezi nabire byabanasi bakora ntaka kwasera mukazi wawe yanenda kuzara banzo otomukiba byo nabimanyeye bo takabo ntari umuntu gutara umukara wese so nkanzi balance ngampora zija zankora ikintu kinabire nyine so nindeba ukija wabo umuntu wayerumize wa savinga watandika clinic ukasitira umutima gwagumana ngo kitico cy'indwenda clinic yi watandike yawo kuza kufuna mu 4 point something ezo watandikise yabirenka initial capital ya electronics na niteka so obwiro bwo wamazire no bekozesa clinic bukani gwingana ngana una mazire ndiko yekozesa nkani akanke shatena Norana bwenche daga mu kubanga hati Martine kuwa kufune kintu utabandize wa savinga wa yerumya zo kufuna sente bino teko banzo saving then umweno reducing na expenses yati tukata chakara zambaro tukata zayo tukatugumanga kono yampora kuronda sente so kano korera kuno even ori kora clinic of course ukora kuno ukaranguka buyanda tari yo sente kabuyanda sente ziriyo konka abinji bina kantaka kuchira kugira ngo owanyu tokakore so abinji abakora business abinji nibakimanya nibakira kugira ngo owanyu kirungi kari kukorayo arona nachuru bati obagabe gati amazima abashoma tinkumanya tinkagezagaho kucondoza kwebuza bana bwaci icyo kintu abinji batakukira kukiforuinga munonga kugira ngo owanyu tukakorayo bana hatari yo sente bana hari iki so ibyo nabyo ninjya bine nankani ukagendera cyo washanjiro mu zone wajuti kandi ati nyo okuntebeza story yawe nahoro mu kushoma ati nayo washomere side zambara ningarwambara ati okijota kutandika korera kuno ya nora wano za gukora business yona tuba kubanza urundo mwanya nutyo kubine banywano bawe so banywano bawe umuntu ozayo ombuza ninkai nakubasa kuteka ikintu kikatambura atoshanga umuntu yakugira ati teko kunoku ntaza kugira ntaza gukora banzo temetero
turi hamwe abarevi tubankore media production katukine Mr. Amoni umuntu arimo naba successful ninga yabiri successful na imese electronics kandi ari kugikorera mu cyaro Amoni ndeba twaruga kuri waheza kwekozesa wafuna 4 point something waenda washaramo kutandika electronics Nyenda kwebuza ningo murebi witu nabasa kwebuza electronics abindi kuntu batikateka mu musukurade munongo mutawuni kugero mu cyaro abwinshi washazira mu kugikora ko electronics yes ati ejo ninkente kateke yakare kubanga nurakare twatushira kugira ngo ubundi electronics nezo mutawuni gango mutawuni ni haba hariyo kaza screen zi hariyo chi and everything konkate ebe bintu echo kubanza hati turiyo murembe wanga za screen zi solar zi ngenda chi and everything so turiyo murembe hatiya kandi n'ikindi abantu bende kuhereza gahe so n'abantu bakongera kuba modanayo no mu cyaro bikahika mu byo hasadi wori no gamba necho ariko n'utwina za clubs kaza baze kuno nazo club tiere ekwatayi dara Amoni miliyoni n'abuzima yona ndebo miliyoni nani hebuza buzima nizigurachi nze shopping ati miliyoni kunenda nakantu kachi for the starting miliyoni na wana otandika of course abantu abinji bona tino umuntu akuza kutandika akatandikisa miliyoni 10 miliyoni zingahi abinji natandika mpora miliyoni 5 agura ubuntu buciye yongera mu mpora ikikuno kumanye cyo kwenda n'icyo gendeye ndo tukureba aha okutonere nendo orabiremo murebe witu wankore medi miliyoni neze ziwawe yine okuza kutandika ejeje business okashopinga ngati komenteja bene akubato kaba mu miliyoni no kushopinga TV cage TV muri onkege miliyoni hati wa shopping iki kimwe miliyoni ya rudere wasigazisha nonda kubivuga ukabereta so ati kumbia ati twenda kumanyuka shopping ati umutandika yakishora kutandika kwa hakata ya mashanyarazi so hatayo electronics hatayo na mashanyarazi tukatuguza waya barabuzi za solazi mane ebe binte bya mashanyarazi kandi tari mu tukatuguze bive nyuma ho kaci byana yetabwa ko hati nkeze za screen zi enchi ebe bizire bwa bugiya yamara kugira ki yamara kutera koka enyuma ho tukatuguza ebe bintu buke so miliyoni na ukoshanga nyine stoka yanje ngeringanire y'abasigazi yo kutandukanusa kandi iri kutambura ukatandika business wa group waya ubarabuzi neno enyuma ho amashanyarazi gatakize so tweka TVs and whatever bikabitaka kanye mu bantu kubyeta so ati nora ko guma ibintu bikweyongera ati niyo guma no yongera mu stoka mpora ati kikutuma na demand y'abantu kumanga ati nkakuno ya mashanyarazi tukabara kureta za screen zihufazi emizindaro into bya electronics yona so okija washangota ikintu cyaba customer okutandika electronics atari mu mashanyarazi yes abarimo babe bagize remote konka kugira ngo kwatera niyo kugira ngo abantu bagure ofunemu ugarukoze kugura ibindi icyo kintu kirugira ko kumanyereza ba customer bawe banga kwakwiza umurembe ni wogenda n'umurembe ati kwakwiza umurembe gwaza screen zi flat ni utekwa kureta flat tokabura kure eriye kibuno kititeremo ariye kibona ibe bikaragami ya kibena so no tekwa kureta za flat si mano genda nabantu okuba kubana bakubuze ibintu bakubuza nibyo kureta tokarete ibintu ebatakugira cyo ebatakubuza so no rete ibintu bakubuza atotambura nabo mpora usanga abantu watagana nabo tari kugira ngo umuntu yiza yakubuza ikintu yasanga utakine yayitenga kuzanka handi ninga aho yatembera akazambara ati yayikambara kandi nawe ikaba customer nawe ajya kuriya mutagaruka yo mu cyaro nkaka kwiza yashanga stock ogine ibintu mu cyaro biriyo kimwanguhira na yafu nabandi kuriya mani nko kuwakora ba agents nte kugira abantu bawo ko mbyara barakuretere ba customers
so umuntu waguza kuretera mutari ndije aba customers ubwi wamara bwire kina electronics ku rugati so far ndi mu myaka nko 5 mushanga imyaka 5 mushanga wano egaging watandikire na miliyoni ati nanyenda ugambira umurebe wito mu myaka ijo wano yebariwe iwiwe uri kwevaruinga byo musirinje zinga ngeza capital ninga like byo mustoka umuntu yakija hati no manye ibintu byo kuza kuvaruinga bavaruinga werefi y'umuntu bakaja ngo gwari worth to this money ubwo bugigagwa ni bwingana bute na bute ati noreba umuntu nico nani kuyamento nogena n'abantu kiba kuba mbagira ki kiba kuba mbenda so hati nkito hati norabo byamakanya kito nokakafunzire ibinde mwe shoppinga oreta umota display ibindi bikangoka ngati wano bari binga so far like now capital kuruje ko bari balance hati binyine mune binyine mu stock niko ariyo miliyoni miliyoni 50 ronji ya miliyoni na ka miliyoni 50 note kwaguma no gita mo so I expect kugira ngo within inka 2 years 2 to 3 years business ne kuba kandi yagarikiye yeyongire batoshanga no koranga hose kandi rodo ko yongera na ati wo inko muri ya miliyoni 5 ezo with time ngo kushanga tuko miliyoni 10 plus ataho betawune nana kugamba ati tuntu supply ngabe tawuni mvuge nduge mu tawuni shoppinga ati ntuza kushanga stoka winire kimwe mu yihango kuno ati niyo panga ati yo muntu ikintu cyabura nko mutaho mushanga na aptera yaro amone mwize kinto kine kansindikira tage motoka ziriho kora stilo ntuza kufuna so nanka ni delivery ne kube very quick muno waro propaganda ro mu electronics let's say no guza mama simu of course ati no shanga kama simu hariho uko mutawuni nkorenga mbonanye wari ubwo kushanga isime yo cisemu hariho kope na origin ati iwe cintecho no chikoro tare ba customer bawe kugira ngo no mu masimu gonka no mu business zone arme bakweta original na deep so ati nchurugiro zona numwamuzina nchurugiro muntu cyakwenda kushubura aro kushanga onagira ati nyowe ni ishubura deep zonka kana rondi za kugira ati nyowe ni ishubura original so nchirugira umuntu abantu kiba kubantu ba demanding munonga konka ati to kuno yo bwiro bwingi tuba tuyine ibintu bya original kubanga ati tunoranga turiyo umuntu mu cyaro kandi cyaro kituru umuntu nari munywano wawe na wamuhereze ikintu cya deep yakari cyanga kumukorera nana kumanya tujya so nico cyo kurira tugeze kurunda ka original kabe kace konka kabe kare original so kugira ngo akahereze umuntu ati nyesa karagire ki si of course ati nkebi ya deep ni umuntu chimangu kiri deep chikwetaga kusiba no chuma so to kubasa kunguza deep uri kujimanya of course kandi uri kumangu nintura very good nyesa kare no jeje ni nyija ni chikumuza wa ubwira ubu amaro mu business ya electronics oyire kugira ngo already capital yayongera unko muntu ningana nabakwehinguririza twendo tweyo achievements ezi wafunera n'indashe byoganiremo ebyofuneremo ubwira ubu amaro mu electronics actually nko muntu wa business ninga nganyo nko muntu ndeba ngo ivuka yanje nyambere munonga akuba nganyirwa mu bintu byinji munonga icyo kureberaho mukombeka mejo kombeka ko hiya nyina amnoronga rating so murango mukombeka mejo cyanyanguhira kugira ngo saving kari akasenta ka rent nagaka nagura hono bundi buntu mpora ubanja kora poroti muri mwizi saba kabuyanda bakwebye to kigaka kashikabuyanda no witi toka bara toka yebo wanyi no witi ukagurayo ubanja banje burungi ukurisiza munke mbuzi n'ingente zanje nana chipuraninje ubanja buriyo mbuyine kare
achievement ziriho ni nyingi meze gatokuza kuzigamba ako babagige kite kinahereze kushoma abagige ninga abantu abarumuni bagiga hariho ibintu batagamba like hariho ikintu cyo kwesigariza tukuzaguruka yo tinyenete zimbe mbara rumutauna street etnet nota kwenda bakubare konkani chirundo kumotivating no byine soronga zibano kora business uri kusavinga kandi business ka standing kagumaho no bokozereme ibintu bingi muno ori okiri ari nkore media abarebita barungi twine Amon akoze electronics kusinga yo muri buga I think muri Rwampara district mwizi Rwampara district mwizi tebe muri Rwampara so muri mwizi niyo electronics ne singa hari muhoro seru na retail yes omrebi witu wankore media tuchatambara mwe kurugayi twatandika kusedesha tukine Amon umuntu shobora ibintu byingi bya electronics Amon nindeba business nkoko watugambira kuruge nyuma yongire kanyakanye ndeba nibye yongera kimwe ku ibintu kweyongera ubwingi no bireto utakuno mucyaro aho kubishubura kurugaho kubishubura nitije enyimaho twatuye n'ikizibu cy'entambura tuziti zitakabonire na hati zikabonire konka somehow so enyima twatuye n'ikizibu cy'entambura umugura nk'ibintu nka side zambara ninga Kampala bimara nka wiki konka hati y'ikintu cy'entambura kikanguha none umuhati motoka hamwe yazikanyire zikurugambara zikuza kabuyanda kananye ko narebere entambura umwe byaguma bikuteganisa bincereza hati niza nasharamu nagura motoka yanjye wagura motoka yawe nagura motoka yanjye achievement by course kashi no man nshorani kugambiraho wamara gukora eduko kiya mama goba hati notekwa kuronde ibintu byaragireshi ibyo rakora hati nije kintu cyo ntambara kikancinteganisa nagira nti afune yakamotoka kanje kinyangwire naza nko kushopinga ninga nk'ikintu bangira ngo kirinka samhoya kinyangwire kuzayo nkakihayo speed so hati evento nono byeretera biro bwingi naho ubasa kuba ya shopping ngo mbinje to kumaka delivery ukamuyambuka umutware of course kashi yatentambara kiye kube eruhu nibyanguha umwe no kumwe umuntu cy'umutwara speed ati ogereza bwangu Amon twenda kure abarebi nibinja barimo batureba kandi nabandi nibija kutureba after this day akubece kinde ibintu byo rumuntu ugamba biriho imyaka n'imyaka ibikuza kurugo of course Amon ari n'umukazi ni n'umukazi n'abana kandi nabone intura nabo barije tubine shonga n'amagara maro ndetse rundi mungu Amon nakunda cyumagara yo eko muntu kudatenyote no kunda ekikunda mwenu inkunda okulia chakara no kunda kujya no chakara kandi baruganga umuntu wena ninga shabare bitu bona ningira ngo icyo kintu abantu abingi bani bakikunda mwe usanga in life yawe flexible otari mu bintu byo kwirarikira we ni maka sente ka oba no mutwaro nuza hariya oryeho we no kureba abajimbweni amagara gabase kugenda je tone chicks ntecho kusigaye kunda ariho ntecho ekikubaho kikakumaraho waya ikintu cyeto ikikuchira kumaraho waya ibintu biriyaho by'amana kuba nawe mushawi wono basa kurondo kora soro ikikuchira kumaraho waya munonga ashimano ngachi so jine kuba na wangamba kubi na wanjuma na wajiruta ibi ni sigara ndo very happy so muntu umurebi witu nanyinda umuranjirire je akwa Amon mwizi amuragirire kurunji akwa Amon mwizi kugira ngo ahamanye no yije akatuje ngo ninduga mbara ninga ninduga ntungamo runo rugutura hari urundo rutyo actually hati aha turi nka hagati ya mbara bakana isinjiro then kuntungamo kamwe no temba
kamwizo kabuza Amon Mwizi Echo ni kimana just izina ryo izina yari uri serebu Amon Mwizi so electronics bana bamumanya ningambara na wakambaro kabuza Amon Mwizi izere electronics zambara zone nyingi zone tokuza Mungu waborabora Amon nyowe ndeba business ya hango erendere already okuwa gitandikire mune yongera no hango no kubera cyimpango abwenshi business tutakugitwara umutawuni business nangwa mbuze kibuzo kibungi kugira ngo ecyo kibuzo n'abantu bingi ako ncendo gitwara umutawu business mune n'abantu bingi mune horuseru zizo n'abantu bingi munonga bakugeta munze gukora umutawu ningashaka kunyeta munze gukora nkoko go wabo konka nyenda kugambira kugira ngo hatiya umurembo guturuma twakine cyaro ni town yes kubanga kacho kurebera no basa kwatanka hati uri nko mutawuni ukwatenka club yawe ugitware nkoko mu cyaro iyo mutawuni ndi foreign ugitware mu cyaro sorongaza hari amashanyarazi urubuto mbikaho yes keyo ukuri sente zawe kandi ushange n'abantu bamwe mbaruka mu tawuni yejeko biza kuchakaraka so ese ma price nka electronics yanje nyo nkagitandikira kunuya kandi ndeba kuno hatine bizwe ntakora so namunga mchina ni gambera kugira ngo wabo ine business yawe ukashanga umwanya ugurumu gukora hatine kinte kikufundize nachi kikwetaga kwirukanga speed ushanga nozo kuno kukindo za mwanya gumwe ukora business yawe sorongazi wana ofunamo kandi umwanya gumwe nyoko akanje bakakiba tine ubasindira nkasinga konka bakakiba bakakata mukoyi so nyoni nyebara nko basinjire bakaruru bakakakubya nakadiye muswaga bakakakwata ninga bakamusinga dio mutawuni bakakakwata mukubanga engere yabira naronda makaruru nimangu nimuswaga kari y'umuntu murungi kandi tukaturiye nyuma yeye munonga so ebyo bururu byo no bimanya konka nanye tawuni yanje kandi nyambanze ngikwate mungi twari umisho ungana bwa bantu tabura kubahereza bwo kuja muturasengera kuna sitambire n'abantu bangira ngo konka ngoreba ngo nubwo wawiza so ngenda ngo garuke next time so next time I'm coming back enkumi birabiro no mukaga amone mwiza runkameye ndiyo ni yiza de kumuya shamwe ntituriya abantu bamana mwiza ryo ne rukayo turumun tuhendera amunani shabangu otuheyo umurebe witu wankore media otirimuna turi avuga twatangira kusidisha amunani shaba otuheya kahaburo orunda kahaburo kora hereza barebe bituna nabantu bona bakwira kure nkore media cyo kubazanira kwanda kubasima ahubwo kushanga ngo nemwirukangira umuntu wa hansi nura umuntu koko mutawuna kisha kunuya mwize ngo umuntu cyo kubangana nakunda mwene mwine mutuma gwa rukundo kandi ekihaburo ekinanyine na munonga ahabareba bitu no kugira ngo mukore n'amani sanga iganda ya hato umuntu wota kozire karanga mwe ni umuntu cyo kurebera umuntu wakore n'amani mumuteke mu amani babiswa kandi n'ikindi no kugira ngo kuri cyanki basika nkakore media yitu njya mishaho tujya kuja kurunda yo ubundi tuhindure mu nko mwizina ninga tupromoting mukake tujete nkamkore TV yako kagaruka munamani ako kagaruka so tujikore nkankore TV for media beti TV ako nkore media nkore media nasanga no mukutumurunji munonga so I wish kugira ngo tuje tugupromoting ebenga TV nanyikati mbe ni impereza ati Wori nkati how I wish so abare vitu eto muchito program mongere kumukutureba niko mukwija kutondera ko media ne yo muntu wa hansi ati shima to kureba nk'abantu muyizi y'abantu
kanira so nkore media henyine ningashe yo kwenda ngo ebe nkore TV kandi to nco tukushaka nabinje nco bakwenda ngo ebe nkore TV so hariho umuntu uri kubasa kuba yakureba kandi ajyomo around ari kubasa kugira ngo ninenda nze kujeje na shoppinga wa Amon chachi takwenda amateka no basa kubashomera namba yawe yesimu yes nza kubashomera namba yesimu kandi hati tunapata na mpango munonga na DM Swaga mbana mu Bus Park nawaza ho kamukoze cyo kwenda kumchona n'abantu bona bo mutawuna abantu bona buri umwe no kwikaho na bamubuza Amon Mwizi nabasa kurangira uyiza duhereze ibintu byo kubana wenda byona tubasa kwatagana jimunga namba yanje yesimu ni 0 8 ananibiri MTN mushanje mironde 3 kumenya 3 anana mukaga kinana neza so murebi witu wankore media ona wanoda Amon following a platform zitu zone okahandika uti mumpe yo namba ya Amon Mwizi ninga nanyenda kuza kushopping ikintu wa Amon Mwizi wo murebi witu wankore media we bari kubotera nito kuruga twatandikira kusidisha woyine Beyazini ZJ twakora na DM Swaga nyuma ya kamera Asumani warabitemateme nabandi bona nubakubana bacikwata mouth editinga Kaskai na Dr. Justoroje na wanaro twakora na Amon Mwizi anuya omuchare cha Mwizi neshanga Rwampara Western Uganda we sign out. I love you.